Assalamu alaikum hurmatly musulmon murtoğanlar. Mına biz hazır ehramdарды kiyip mına uşul meçitte namazды okup andan umraga dep niyet kılıp atабыз buyursa. Madinadan kelip atkan, Madinadan Makkaga qarай jönөp atkan, umra үчүн jönөp atkan insanlar, musulmon murtoğanдарыбыз mına uşul meçitke сөзсүз токтоп жууна турган жерине жуунуп, эхрамдарын кийип, андан кийин Маккага карай жол алат. Мына ушул жерде 2 рекет намазын окуп, анан талбияны айтып туруп, андан кийин Маккага карай жол алат. Талбия бу лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк la şerike lek. Bul niyet katarında da ötüdü. Mına şunday. Bul jakta çıga turgan jagı var. Bardык umraçılar Makkadan, Medinadan kelip otkan, Makkaga qarай ketip otkan umraçılar mına uşul meçitke toktop niyet kılışat. Bul oşol meçiттин sırtı. Korosу мындай айтканда. Бул эшиктен киресиздер мечиттин ичине. Жуунуу үчүн тияка барасыздар. Эшикти көрүп атасыздарбы? Мынаяктагы эшикти. Ошол жака барасыздар. Бул жака эркектер гана келет. Аялдар ошол эле кийими менен ниет кыла берет. Анан аялдар дагы алып кирип, анан алар дагы жуундуруп, ишти байкындай чала кылбагыла, мындай оордотпогула. Ekranda dagı деле niyet kılınıktır, yakın muhtarlar için barız bir niyet kılarız. Niyet kıldım, umra kılığını. Allah'ım bizim umramızda kabul kıl, jana bizge jеңил kıl. Labbayka umratan, labbayk Allahumma labbayk, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la şerike leke labbayk, labbayk la şerike lek labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la şerike lek, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la şerike lek labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la şerike lek. Жалпы айтабыз тугандар, бири-бирибизди эшитпей. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la şerike leke labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la şerike lek. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la şerike leke labbayk, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah Taala kabul kılsın. Allah Taala bizge ушундай ehramga kirip turup özünün үйü bolgan Kaabаны tawaf kılganга çakırgan, biz Allah'tın konağı olup jönöp baratabız. Allah Taala bizdi atimmul hajj vel umra, umrаны atkargıla, ajılıkta atkargıla degen buyrukka moyunsunup baratabız. Talbiyanın manisi labbayk Allahumma labbayk.
Allah'ım senin çakırığına moyun sunup geldim. Allah'ım senin çakırığına moyun sunup geldim. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Allah'ım senin çakırığına moyun sunup geldim. Senin hiç kanday şerigin yok. İnnel hamde ve ni'mete lek. Çındığında maqtoolor jana бүткүл ni'mattардын barığı sağa taandık. La şerike lek. Senin hiç kanday şerigin yok. Biz uşul talbiyаны kaytaloo menen Mekke'ye karay jol aldık. Urmattуу жамаат, бул сүннөт сөзсүз түрдө айтуу, бул умранын негизги шаирилля, Аллах Тааланын ибадаттарынан токтотпой талбияны айтасыздар. Биз сабакта айткандай эле жатта электер китептен карап болсо дагы элден калбай, шериктерден калбай айтып кетесиздер. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ван ни'мата لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Niyet kılılekler, sözsüz türde niyet kılınızlar. Biz miqattan değerlik çıkıp baratabız. Umra kılığını niyet kıldım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Biz mına umraga öce niyet kıldık, talbiyani ayttık, umra amalına kiriştik inşallah. Umra amalının farzları 4'ü, birincisi uşul ihramga kirүү, ekinçisi tawaf kılуу, Kaabаны 7 жыл айланыш, üçüncüsü Safa жана Marva дөңсөлөрүндө эки тоонун ортосунда чуркаш, жүгүрүш. Бул üçüncü farzı. Ал эми 4-түнчүсү чач кырктырып ихрамдан чыгуу. Анан көпчүлүк адаштырат, ажылык учурунда умрадагы кээ бир нерселер важип эсептелинет. Бирок умрада ушул 4 нерсе фарз. Ажылыкта андан башка нерселер фарз. Ошондуктан аралаштыра албаңыздар. Ажылыкта таваф кылыш фарз. Арафатта туруш фарз болгон болсо, умрада арафат жок, бирок таваф кылыш фарз, Сафа Марвада жүгүрүш фарз, жана ихрамда кириш фарз, ошону менен бирге чач кырктырыш дагы фарз. Аллах Таала сиздердин умраңыздарды толук кылсын. Дагы бир эскертет турган нерсе, биз ихрамга кирдик. Бул учурда бизге тыюу салынган иштерди бир сыра эске салабыз. Тырнакты албайбыз, чачты кырктырбайбыз. Жана ошондой эле башты эркек кишилер башты ороо албайбыз. Башты канчалык ысsak дагы албайбыз. Көлөкөлөнө отурган болсок, бир автобустун көлөкөсүндө же бир нерсенин көлөкөсүндө түшөбүз. Башка эч кандай ихрамдын кийимин дагы оробойбуз. Башка допу дагы калпак иштеке кийбейбиз. Жана ошондой эле тигилинген, бычылып, дененин мүчөсүнө ылайыкташтырылып, бычылып тигилген кийимдерди кийбейбиз. Жана ошондой эле атырларды себинбейбиз. Ошонун катарында рахсам менен дагы колду жуубайбыз. Ортодо дарат алсак болот, кусул алсак болот, даратканага кеңир барсак болот. Ошондуктан ал тыюу салынган эмес. Тыюу салынган иштер азыркы жогоруда айтылган нерселер. Анан жолдо кимде ким чарчаса, уктап, кайра ойгонгон жерде талбияны айтып кете бересиздер. Намаз учурунда гана келгенде сөзсүз түрдө дарат алып намаз окуйбуз. Жана ошондой эле Каабага кирип баратканда Масжидул Харамдын ичинде дарат менен кирүү важип амалдардан, ошондуктан ал убакта дарат менен киребиз. Ал ортодо дарат сынса эчтеке эмес. Бул силерге жеңилдик катары айтып коелу. Өзүңүздөрдү кыйнап, уктабай кетип кыйналбаңыздар. Сапар узак, жеткенден кийин дагы биздин кыла турган амалдарыбыз чоң, ошондуктан ортодо чарчасаңыздар, дем алганча кетсеңиздер болот. Анан Аллах Тааланын чакыруу менен келатамын деп, Аллахым сенин чакырууңа моюн сунуп келатам деген талбияны көбүрөөк айтабыз. Лаббайк Аллахумдучу. Жатта электер ошо жеткенге чейин иншалла жаттап алабыз. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Evet, talbiyeni ait baskıla talbiyeni. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bizde görünce şart hayallar taşlar. Yer karanızlar, hayallar. Bunlar birbirlerine yer karanızlar. Ama o hayallar birbirlerini karmak ortada getesler. Ortada getesler. Geç kaldı. Geçler arkadan. Sakaldan kaldı ötközgüler. Biz arkada geteyiz. Makul bu. Çaçılık etmeyiz yok. Bunlar Indonezya, Malayziya'nı gör otasın ara. Hayalların hiç kimge aralata koyup getir. Bunda orta ol başka adamlardı girgizbesden çoğumda ne ol ketkiler. Arkadan eme kılıp durup. Başlayın. Tamam, bir minut. Buna bizim kayıt kelgende oturan stendga uşul jerge. Buna uzun avtobus ketadi. Altına Aycıldız dep жазган. Гостиницаның аты жазылган Рамада дегенчи. Ошол автобус барып гостиницаның алдына токтойт. Рамада деген аты аталып турат. Aycıldыздын эмблемасы турат. Анан дагы бир неме. Şeriktен ажырабаңыздар. Ким апасы менен келсе, аялы менен келсе ажырабаңыздар. Ошондой эле жамаат менен да ажырабаңыздар. Бөлүнүп кетпеңиздер. Мандай. Туғандар, acılar. Fokus. Yer qarап turlar. Adашып кете турган болсоңор, Марванын башына чыгып туруп турасыңар. Сафа, Марва. Marva deseler görgözet. Oşa Marva'nın başında çık, oşa eşte turasınlar, biz oşa edip havalarız. Çünkü özgürlerce adaş getirip, andıracını alıp durup, bir canı basıp etmeyi yok. Oşa yerine turgula, bir yol basıp gelgende yürüyorsun herhalde. Ne kılbaylı? Hani 3. tuvaletin altında turbaylı mı? Yok, o tuvaletimiz narcakta kaldı azı. Biz
Олар biz мына сааттын нар жағы, biz мына бер жағында тұрабыз. Ha? Abdülaziz'den giriyoruz. Ağzının çoğu giriyoruz. Sancar alda getir, aksakallardı başlar. Ortada ayallar, biz yaşlar arkada getiririz. Yaşlar arkada getiririz. Ana başlayalım. Cemaat biz hazır. Burada gelgenler adaşıp qo'yinglar. Safa Marva jaqda biz hazırcha. Ber basar. Biz koleska bilan qanday qilamiz? Aldığa giriyoruz. Namına o talbiyani aytib basqılar deb qo'yibsiz-ku. Talbiyani aytdilar. Talbiyani общий aytdilar. Bu жақта biz bilan aylansa olur mu? O'zin qalasi. Şunaqlaspa. Kabaning oldiga borsam bo'ldimi? Topqalarga barastarga 7 yil aylansang biz topamiz. Daratxona. Ha, bo'ldi bu. O ekşet yan tartib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Islomlarga duo qilaymi? Qabani ko'rganda. Bu yoqdagi odamlar qarayibda dayardansa, biz umraga ketdik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Oldu getir. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sana прием. Gelin. Hazırlar. Bir minut. Hazır biz
Haramdın içindeyiz. Az Kaba'nın aslına düşüp ettiğiz. Adamlar ayağıyla bir. Tuğanlar hazır. Kaba'nı birinci olup görgenin orada dua kılıp inşallah dualar kabul болады. Jantalaş dua kılıp bolған hareket kılırlar. Kaba görünüyor. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahu akbar, Allahu akbar. أحسن وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Laka tuğanlar görük dua kılıbılar. Hazır biz Yemen burçundayız. Yemen burçuna gelip kaldık. Yemen burçuna gelip kaldık buyursa. Hajar Lasvat'a jetkende birinci kuruguz başladı. Sebebi Hajar Lasvat'tan başladı. Birinci kuruk. Hajar Lasvat'a jetkenin yerde oğun koluna
kollarınızı götürüp Allahu Ekber de Bismillah Allahu Ekber de ötüp ketesizler. Allahu Ekber de ötüp ketesizler. Nonda kılıp erkek kişiler oң жағыңарды, oң желкеңерді açıp olasыңар. Nonda kılıp oң желкеңерді açıp olasыңar. Анан 7 жол айланып болгонуңардан кийин анан оң желкеңерди кайра жаап аласыңар. Мына азыр Хажар Асадка жетип келдик. Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Мына ушинтип өтүп кетесиздер. Adam ayağıyla köp. Naqaraqlaç. Sizler görüp turgan sarı kupala turgan bul İbrahim Aleyhisselam'dın butun nizi turgan yer, az al yer bekitip koygan. Adamlar köpçülüğüyle barıp karmala veriyor, anan öğüp nesi olup şinte örgendigi üçün noşon betin jabıp koygan. O sarı kupalanı görüp tastarбы? Mına, oşul kupala İbrahim Aleyhisselam'dın butun nizi turgan yer. Makam İbrahim dep koydu. Ушул Макам Ибрахимде аркасында намаз окуганга аракет кылгыла. Чыгарылышыбыздарда мындай тунук чыгара албадык элек, мунусунда буюрса мына ушундай кабаны жакындан тапканга, анан тунук чыгарганга мындай мүмкүнчүлүк болуп отурат. Бул үчүн да Алла Таалага шүгүрлөрдү айтабыз. Yemen burçuna gelip kaldık. Veyahut da çekesinde burçu
орнамент болуп турат го. Көрдүңөрбү? Эң түк жагы ачык болуп турат. Мына ошол жер келгенде көбүрөөк дуа кылганга аракет кылгыла. Эмен бурчу менен Хажар Асвадтын ортосунда дуалар кабыл болот деген риwayаттар бар. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار деген дуаны көбүрөөк айтылды. يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بسم الله الله أكبر. Mына ушул жерге жеткениңерде оң колуңарды көтөрүп Bismillah Allahu Akbar deysiңер. Hajar Aswadга карап. Биздин биринчи кругубуз бүттү. Hajar Aswadдан башталат. Анан Hajar Aswadга кайра жеткенде бир круг болот. Ihram giyген учурда айта кетчүсөз, ihram giyген учурда аялдардын беттери жабылбайт. Аялдардын беттери жүз ачык болот. Алардын ихрамы ошо жүзүндө болот. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata. Мына бош жерди көрүп турасыздарбы? Мына ушул бош жер аттын такасына окшогон бош жер. Исме Хижри Исмаил деп коет. Бул ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим алейхиссалам куруп атканда мына ушундай сүйрүү формада курган. Бирок кийин бул төркүчтүк болуп калып кеткен. Себеби Мекке мушриктери кайрадан куруп атканда бул жагына каражаты жетишпей калган. Мына бул жагына каражаты жетишпей ушул бойдон калып кеткен. Ушуну дагы алымдар айтышат Кабанын ичинен деп. Кээ бир алымдар Кабанын ичи ошол Кабадан 2 метр беракка жылганда эле дейт. Айтор Кабага барганыңыз, ушул жерге кирип калсаңыздар, эгер ушул жерге кирип калсаңыздар, ошол Кабанын мына солдат турат го. Солдат тургандан жанынан баштап бери эсептегениңизде 2 метр болот. Ошол жердин өзүндө намаз окуганга аракет кылгыла, 2 метрдин ичинде. Түшүндүңөрбү туугандар? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Maybe
ачык турган жер турат го туугандар. Ушул жер Йемен бурчу деп аталынат. Ошо Йемен бурчунан баштап Хажарул Асвадка чейинки орун дуалар кабыл боло турган орун деп айтылат. Ошондуктан ушул жерге жеткениңиздерде дуа кылганды унутпаңыздар. Мекенге, элге, жерге, азыркы бүгүнкү күндө Палестинада мусулмандар кыйналып турат. Башка мамлекеттерде мусулмандар кыйналып турат. Аллахтын бардыгына жеңилдик берсин деп дуа кылыңыздар. Жөөттөрдү билип атасыздар. Масжидул Аксада тынч ибадат кылып жүргөн, ибадат кылып жаткан мусулман бир туугандарыбызды аткылап атат. Аллахым жөөттөрдү өзүң жок кылгын Аллахым. Бул жөөттөргө Алла Тааланын элчилери бекеринен каргыш айткан эмес экен. Ошого татыктуу калк экен булар. Аллахым өзүң буларды жер жүзүнөн жок кылгын Аллахым. Буларды өзүң кор кылгын. Мусулмандарды азиз кылгын Аллахым. Мусулмандарды кор кылбагын. Капырлардын үстүнөн жеңишке жетиштикке насип эткин Аллахым. Мусулмандардын башын бириктирген Аллахым. Мына ошондой эле Аллахым капырлардын, дин душмандардын программаларын колдоп аткан бизде дагы саткындар бар Аллахым. Аларга өзүң хидаят берген. Хидаят пешенесине жазылбаган болсо Аллахым өзүң жоюп жок кылгын. Кыргызстаныбызга, жерибизге душмандык кылам дегендердин Аллахым өзүң хидаят берген. Хидаят алардын пешенесине жазылбаган болсо Аллахым аларды өзүң халак кылгын. Хажарул Асвадка жетип келдик мынакей. Мына ошол кичинекей турган жер, ошол Хажарул Асвад. Кара таш. Бисмиллахи Аллаху акбар. Бисмиллахи Аллаху акбар. Ахи, оны тартып бербейсизби? Хажарул Асвад. Хажарул Асвад. Хажарул Асвад. Özünüz. Ahi. Bismillah. Hazır biz tavafты kılıp Safa Marvaga geldik. Hazır biz 3-cü etajda turabız. Oşoga baylanışlı bul жерден Kaba görünbeyt. Şu Kabaga görünbөгөнүнө baylanışlı эми. Balkim 2-ci etajda turabızбы? Kaba görünbeyt. Kaba 1-ci etajda gana görünөт. Мына ошондуктан biz hazır 3-cü etajda turabыз. 2-ci etajda же balkim Kaba карап дуа кылабыз. Бул жака азыр 1-ci башталышы Сафада турабыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. Oldu emi hazır biz saydı başlayız. Cügürüştü.
сай кылып жүргөнүбүздө бул жерде дагы дуа кылсак жакшы болот. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Бул эң жакшы дуа ушул. Сай кылып жүргөндө зикир кылсаңыздар болот. Дуа жакшыраак. Дуа муктаждыктарды сурайсыздар. Кыргызча эле дуа кыла бересиздер. Азыр жогорунда карасаңыздар уже бир жашыл узун чырак көрүнүп атабы? Ошол жашыл узун чырак ошол жерге жеткениңиздерде эркек кишилер жүгүрөт. Аял кишилер жоң гана жай басып кете берет. Кандай мурда кандай басып жүргөн болсо, ошондой эле басып жүрө берет. Мына көрүп атасыздар, жашыл чыракты мынакей. Ушул жерге башталганда, бизге эми биринчиси кетти. Кетти, жүгүрөбүз ушул жерде. Жашыл чырак бүткөндө кайра токтойбуз. Бул жерде көбүрөөк дуа кыласыздар. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Марвага барганыңыздарда дагы кыблага карап дуа кыласыздар. Ошол жерде. Эстете кетүүчү жагдай сай Сафа тоосунан башталат. Марвага жеткенде 1 болот. Кайра Сафага барсаңыз 2 болот. Кайра Марвага келсеңиз 3 болот. Ушинтип буланып кете берет. Акыркы сай 7-чи сай Марвага келгенде бүтөт. Ошол жерден чачала турган жака чыгып кетсеңиз болот. Эгерде чач алдырган ошол жерде мен чачым алдырдым деген адам болгон болсо, аларга чачыңызды кыртырып же болбосо кыскартып койсоңуз болот кайчы менен. Кырып алдырган жакшыраак негизи. Бул немеде бар. Бул Харандын саат мейманканасы бар. Ошо мейманканасынын түгүндө чач ала тургандар бар. Ошол жерге барганыңыздарда чачыңыздарды машинка менен эле албастан балким кырып алдырып койсоңуздар, иншалла нур үстүнө нур болот.
чыга бериш жагы. Бул жакта даараткана бар, чач алдыра турган жерлер да ушул жакта болот. Ушул жактан чыгып кетесиздер. Сай бүткөндөн кийин ушул эшиктен чыгып кетсеңиздер боло берет. 3-2 этажда болсоңуздар. Азыр биз сайыбыздын биринчиси бүттү. Ушул Марвага келгенде бири болот. Эми кыблага карап мына ушул жерде дагы дуа кылабыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah'ın umralarınız, ibadetleriniz özü kavalı kılıp rahmetke alın. Görüyorsunuz taksırım. Emiren bu dostunda var. Allah Teala bu dostunda ibadetlerin kavalı olsun.
Safaga geldik. Şu menen 2 oldu. 2 oldu. Эми азыр баардыгын эле тартып бериш кыйын болот тукандар, ошондуктан видеону кыскартып, качан 7 жолу айланганыбызда анан кайра видеону улантабыз. Буюрса ушул жерде кыблага карап дуаны кылабыз. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Мынакей тукандар, азыр 7 жолу сай кылып болдук, барып келдик. Мына 7-синде турабыз, болду, бүттү. Бул жак чыга бериш жер, Марвада турабыз, чыга бериш жер. Мына ушул жерде кайчы көтөрүп турган балдар бар. Ошолор бекер эле чачыңарды алып коет. Аз биз чөнтөккө акча салып келбегенибизге байланыштуу эсибизден да чыгып калыптыр. Акча салып алышчы. Азыр мына бул жерден таксырым, жүрүң. Балдардан сурайбыз да. Биздин чачыбызды алып кой депчи, эхрамдан чыккандарга же эхрам эместерден суранабыз. Az ушул жерде эле болсо керек. Акый. Hadiye. Hadiye, ha? La, hadiye. Ne men çarşım alıyorduk, savur. Lere bravo. Zayıf bravo. Bular ekrandan çıkan baldar. Oşol ekrandan çıkan baldarga aldırabız. Zor koyuyor. Jazakallah khairan. Amin. Bana YouTube bes. Tamam. YouTube? La, YouTube. YouTube? ايش اسم القناه؟ هذا ثانك يو. جزاك الله خيرا. امين. انت قناه. لون شاشينا مان. ها؟ خضراء. ايش كتشاس؟ قناه ايش؟ قناه يوتيوب بس. هنا انا اسوي اشتراك. سوي لايك. هذا انت؟ باكستان ولا افغانستان؟ Kırgızistan. Kırgızistan maşallah. Allahu ni'am. Hadi kanal. Jazakallah. Mına oşentip tuğanдар ehramda emes ballarga çaçыбызды алып берди. Рахматыбызды айттык. Буйруса ehramdan чыктык. Бизге тыюу салынган нерселер эми тыюу салынбайт. Буйруса аялыбыз менен эркелешсек болот дегендей. Аялыбыз да экрандан чыккан болсо, мынакей. Биздин таксырларыбыз ушул жерде. Эмне болду, экрандан чыктыңызбы? Чачтык. Жок, чыга элекмин. Ошо азыр кирдик. Каяктан неме кылабыз? Биздикилер каякта экен, көрбөдүңүзбү? Топтоп атамын. Топтоп атасызбы? Булар кетип калбасын. Assalamu alaikum. Ekrandan çıktınlarmı? Çıkın eksiniz. Olduk. Çıktınız mı? Akırkı varyantlarını faydalandık. Siz aldırdınız mı? İşte? Aldık. Maşallah. En sonunda anda. Anda en sonunda. Maşallah. Son. Mümkünçülüğünür bolsa çaçыңарды kırıp aldırsaňar jakşyrak. Biz haligi bayaqı tıyınыбызды alış esibizden çıkıp kalıptır. Götürüp geletilek 10 real деген эмне деген? 10 realdan көп нерсени жоготуп коюп атабыз го. Эдинси салганда деле, башка кылганда деле. Ошого байланыштуу туугандар, азыр бул жерден чачыбызды алдырып эле койдук. Таксырым. Siz экрандан азыр чачыңызды кырып алдырсаңыз, эмеңиз барбы? Кыйыныңыз бар жаныңызда? Меники да алып калдык. Мындан сурап туруң 10 real. Дагы кийинки деп кыскартылбай каласың деп дейт го. Акырында. Siz bu ekranı çeşe albaysınız hazır. Kıskarıp turam ben. Kayçı men. Anda biz buna ekranda çıkanlarga çaçınızı kıskartıverin. Aldıram deseniz al kvartirada deli aldırıp koyuyoruz, kırıp salabız. Qanday oldu? Qanşandaqlı olaveraymi?
Kulak kalktı da kulak koktu. Zaten şey oluşum. Kolum yoksa kolum göster. Essa praça na máquina não é chiquinho, não fecha não. É cevap sağ ol. Yaktı cüyt eken. Evet, cüyt eken bir yaktı. Biz çıkaylık egile. Narakta kodlar var mı? Naraktan çıkart durgan. Kettik hem taksirlarım kvartiraga. Жүргүлө.